Bandolo o Kristo Yesu. Ndedi ndolo na musango ba be dongola su o dinala tete muna na mudi musangi. Amen. Onyola jo wela sulabon bwa wenge dimalalanga o leta la boso Paulo watile dino bato ba Korinto. Bipasi bao belonde dom na ewo miemba botia dom na samba na tena dom na dibua. Biana di malangamo esele biso dilonge mwenge son yana Yesu o sindea. Son yana Yesu o sindea e yalo e male yenge ya ukedi wanu atopona batu bese baye semunye ke imende nobe kedibo lejua bemiobe dedikotome mwimba na wa Yesu omboa. Haleluya. Korinto nyabo sobe pasi dom na ewo memba dom na samba na tena dom na dibua oten etila bena. Kana neno oboladin jomele na si masesa binyo ebanja lo si ma kotome onyola buam nde onyola bobe. Ka lambola boso na singina lo kotomte omwemba jabane di mabe otete nanyu nde na dube penikaso. Ebanja bepepa biangamen be otete nanyu na ba bimbale otete nanyu ba biane. Amen. Amen. Ba nzolo o Kristo Yesu. Yengusa miemba yende obingedi ba malea. Paulo abwano nyongi obola bato ba Korinto. Onyola mbadabu nya tombisela dala sango. Nde esibe biso wala na tena ute. Jabwa nyongi omaka mambo mabato malalu. Lambo amasele no kwalia. Lindina ban bato ba makotome. Basi makotome onyola buam. Nde odi wengisan ba kotome nde onyola bube. Ninka nyapulande kwala na o jenene la ebeye dabu na bibolo babu buam bosiben epolo nde odi wengisan be dinge babu be mona monde be menene. Amende walane ekwada oboso jatimba udi dongola boso sonapunda. Amende walane ekwada oboso ujene na bona Kristo be pepa. Nje nesi mabwise mo myengeto na nika so adubelo na nikanye ama pula nope jene tongola buam la ebeidi na yete na mwemba mweso bepepa kenika emabe mwenya na babina batingame bawele bedi wengi sana babina basi tingame esi mapula na bato bese bakotomende omulemle mwa ewa to omulemle mwa ngea yete na ombada mudidi wingi sanle o tete na bu. Bona tete na bona yeye. Dongola boso na seleno o jesele. Di mongwande biso o sontane na yete na bana balu baba makotome. Kebe makotome nde onyola buam. Bana balu baba makotome te. Ba makotome nde onyola buam.
onyola ni kande Kristo momene akwa dinona a na boka mwimba mwao. Onyola ni kapende alieno tunguyana biala ba Petro onje ama boka no mwimba mwao. Mwimba mwa Kristo mwende mwimba mwa babe sebena ba membe mo Yesu ka nulo mabe na tete onyola jongise lasu. Petro ato akwa mona wende Kristo muna lobala longe tonguya na din pusele di pusele di mawe o mlema ndi di mawele no o leele kasu nya Kriste ndi di kwala nika di bola pe mambo mama leena mo Kristo nde ebiso musungedi ba ndolo o Yesu nongite ponda o jombwa ke jena di wele obu isembako se pono nin ponda wenge na kotome otete na miemba maloba disi ben pe janda o jombo ya pusele la Kristo nde o diwengisan mwaso mwa mambo ma nyai na nyai mena mbindo bukanje wase e ma leye no biso nyanyena otete na mwemba nde jiba musonje ikon ni bwan ba masobeno ndi ba mabeno pe mambo mama peti sabe olongela bona Kristo umisoma bato bese ndenika esitakise tomoto itengen sona riba ise bisome miodi mote kupsan na mwemba masobeno nga kotome labu lende onyola bwam nde abandolo etumte no mbalena Kristo abokinde mwemba na muwele ojongwane mo na nune onyaka oibeda buya badubedi ke Kristente nyangame osenga momene etom ubene nje emabela bena mulong mo jajongwanele o nyola idube ala loba mote angame mbia nja tonja nyina nuwele bemo mundenge o nyola mwaso mwatingame o ala ndi na yamba o biala ala yamba o nenge la ala ndi na yamba o bola mbonga ala man mongo malalo me mwenya tongoya na nikapende jena no di wele onumsele na tingame lasu o mwemba di mawane ya biso bwam onyola longela sula mudi bwam onyola longela sula idemu ndi na bwam onyola longela su la bunyate o mwaso mwa tambu to o besanele munyenge tete momene ongwane biso na disi yanga yene beyedi eyabe disukan oyombo mbu osilange nde disene to bunya tanga di nimele no buso osengane la loba na obole ala loba Kristo abokinde mwemba mwao na mongwane bana baloba onyaka o loba ana msebiso atutelepe biso nya ningeya odinala tetemna na mdi msangi amen tete na loba landedi etengena na bolewa masoma obon bunia weno jabe abiso nyole wayalunge tete mbe na onyola ala o bolino biso na memba dibusela su na mbongu mwasu nde ongwane biso o bia o kotome na janda usesele tom na didi mbele janda la kotome lasu usesele tom na didi mbeye etomasu ya nyaka ubiali alango na oliele la kengenga jemea otutele no utete nasu
na banyongi ososme o watobo tobo nyola mikusa na bana banywe ate so na oboye babondedi na basenge ba momene etom o wasabonyaki babu omudi nde wabipe babo mange ya mamongwane babo etitite o mwimba weni chomola iyo nde na nyanga madi wanje na bobe masobeno ibete omdoingi mabato balalo onyola tingamela iwie masosme wanyola mambo wa masu ine yalango lieno bisona tongwea na wande mbo watebeno dina pepelemo uongwane biso otetna mama mboa o timbisele penya ponda ja jo kwale yala ponda mukanduta na ponda jowe la dina longo na bibulu bongo nipenyongio jasedoi ate mwemba na tumba longo o nyola mwemba mongo tibeleno na mwemba mwa bosangi tete bosangi bongo botimbemo ina wande omalunge moe neni bidima bina no bewele bedi wengi sana nje wao mapula noi ina wande wedalila ula tongoe tete do balandedi nongo dongolongo otuse ibolango jita ba mabwapo nyongi o jene wana sisi ya wabebe nde milong to miemba matu bedi na longo tete miyo kinde beyo mabusambo unyolanja ya tumba yalango e mabise bisona iwekedi bese be mabwanyongi uwele jene be boloba ba be na bebongo ate sun kenjise ibolango otete na nini nyongo na mwimba mongo muwele pete be etrunkan emongwane wase na iwele jemba itina nyabwanyongi weninge ambale nyino tete lo balandedi yetina wande we mlungedi wapende we mdomsedi wando mapose nje omawele no obilungedi banje na yeyongo tuse bolango kata moyo majongele lasu o dina la Kristo Yesu lubodi momene kajabea o ebongwambasa o nyola jongise lasu. Amen.